Mwiriwe. Uyu nundi mugoroba mwiza Imana yongeye kudutiza kugira ngo tuyikorere. Abaririmbyi mwakoze imirimo ikomeye, ubuhamya twumvise bw'imirimo y'Imana yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana ariko kwiga no gusubiramo. Uko abakuru bavuze kwiga no gusubiramo. Ku manywa twize ibintu bitatu ijambo ry'Imana ridushishikariza gukora. Ijambo ry'Imana ridushishikariza gushima Imana. Ni nayo ntego y'iki giterane. Twasomye ijambo ry'Imana ry'insanganyamatsiko y'iki giterane ni muri Zaburi y'147. Twasomye umurongo wa mbere gusa, ariko icyo gice cyose nica amashimwe. Abigisha bakunze kucitirira ibihe bibiri byabayeho. Bamwe baravuga bati iki cyanditswe cyo muri Zaburi y'147 ni iki gihe cya Dawudi yarahungutse avuye mu guhunga umwami Sawuli, agarutse atangiye kubaka Yerusalemu, atangira gushima Imana. Abo ni version imwe y'abigisha ba Bibiliya, niko bakunze kubivuga. Abandi bakavuga bati iki ni igihe Abisiraheli bari bahungutse bavuye mu bunyage i Babuloni, igihe cya Zerubabeli na Ezra na Nehemiya. Nanone Yerusalemu icyo gihe harubakwaga. Bakavuga ukuntu Imana yomoye ibisebe byari mu mitima y'abantu. Ndibwira ko iki cyanditswe kitureba, kirasa natwe. Ubuzima twese twogenda tuvuga ubuzima twaciyemo. Ari ababaye mu kandi, ari abatarazibayemo, ariko twese uri muntu. Abakuru baravuze ngo ikinyoni kinini ukibona hurinda. Aho wagiye urindira, aho wagiye unyura, niho wagiye uhurira n'ibibazo, kandi ibyo bibazo byose Imana ikabisubiza. Hariya muri iki cyanditswe haravuga ngo Imana ngo yafashe abatishwe bugufi bashira hejuru, ngo yongera kandi ifata abafite imitima ishenjaguritse, ibisebe byo mu mitima yabo Imana irabyomora. Ndibwira ko Imana yadukoreye byinshi hano, kandi buri wese yobona umwanya yotanga ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye. Haleluya. Muri uwo murongo twizemo amagambo twavuzemo amakarifikatifu atatu ashimagiza gushima Imana. Imwe yavuze ngo gushima Imana ni byiza. Bwana sifiwe. Ikintu cyiza tugomba kugitinda, kandi mu gihe ari na cyiza tukacigisha n'abana bacu. Haleluya. Amen. Abana bacu bakakimenya ko ari cyiza gushima Imana, ni kwiza. Icya kabiri twize kuko gushima Imana gukwiriye, biradukwiye ko dushima Imana. Icya gatatu nanone gushima Imana gukundira akamaro, kuremerwa, ni acceptable. Kurakwiriye, kuremerwa. Imana irabyemera, kandi Imana irabidusaba. Imana yadusabye ko tuzaja twishimira mu mirimo myiza twize. Imana yaturemeye kwishimira. Haleluya. Twize ko n'abandi mu ijuru nibyo tugiye gukomereza. Ibyo ni ibintu bitatu twize uyu munsi. Twize ikivuga muri ayo magambo twize ko ari atatu. Twize ko yose arakomoka mu magambo y'Igiheburayo, kuko nimo isezerano rya kera ryanditswe. Irya mbere twize kuko ari baraka. Barake ni ukubarika, ni baraka, ni uguhereza Imana umugisha. Irya kabiri twize ko rirakomoka mu ijambo halal, ariyo ryaje kuvamo haleluya. Haleluya bivuga ngo gushima Imana, ariko karenga gushima Imana gusa. Aho handi twahavuzeho cyane, birenze gushima Imana gusa. Iyo tuvuga haleluya iri mu terme yo bwirasi. Reka mvuga iryo jambo, ubwirasi butagatifu. Nukwiratana Imana, nukuvuga uti ngiyi Imana yaje ni muyirebe. Haleluya. Ndagira ngo ni nka wa munsi wa Eliya yarahagararanye n'ingabo za Bahali, amaze kugaragaza Imana yiwe. Ni nkaho yari kuvuga haleluya. Ni muri iyo sansi, ni ukuvuga ngo ngiyi Imana ni muyirebe. Haleluya bisobanura ngo nugushima Imana,
ariko kandi uyiratana uvuga uti ngiyi Imana. Twabitanze nk'ingero, ni nk'umwana wowe umwana w'umutegetsi ukomeye, none ukavuga uti nguyu papa mu murebe, nguyu papa, uyu niwe papa. Binibukije igihe kimwe murabona ku gisirikare cya Mobutu, twari tugiye gusenga ahantu twari abana tugenda icyo gihe twari ko tugenda dupiga intobo, tuhura n'abasirikare, ngo tubona abasirikare turatinya kuko bazaga bafata abantu bakabakorera imizigo. Turajugira ngo tujugire, ariko baturebye njewe cyane n'undi twari twambaye imipira y'imituku, mwihangana ko kantu kanyuzemo nanone. Abariko tubivyirangi mu bandi basore bose abana twari turi kumwe twese, twari twambaye imipira y'imituku, abariko bamenye ngo batumenye, bibwiye kuko tugiye kugomesha abandi kugira ngo wenda bahunge bataja kwikorera imizigo. Noneho ngo batugeremwo, barambungira babungira n'uwo mugenzi wanje baja kudukubita, bati kubera iki mwajuriye mugasubira inyuma, kuko twari twasize abakabagaba inyuma yacu tugenda dukubita intobo n'inani, ngo twari ko tumanuka hariya mu bishuku, bamwe murahabona hariya. Ngo tugera ahantu ngo baje kudukubita, noneho turiruka, ngo twiruke duhunga. Njyewe mpunga kuko twari kumwe na papa, mpunga niyo papa ari umwana burya azagira ngo sarakomeye kuruta abandi, ngo nshike nicara mu maguru ya data. None abasirikare ngo baze nyine, urumva ntibari kunkubita data hari icyari kuba kwenda niwe bari kubanziriza. Umwana niko ndavuga, natwe abakristo kumana, Imana ni data, iyo ntigereranijwe n'uriya data nahoze mbabwira. Iwe n'abasirikare bari kudukubitana nawe, ariko nyine uwo munsi yarankijije, ntibabaye bakinankubita, yankingiye amaboko. Ndiko ndavuga akantu ka proud, kiburi. Iriya haleluya dutanga ni haleluya irimo ubwirasi kuko dufite Imana ikomeye. Niyo haleluya ivuga ngo haleluya Imana ishimwe, kandi iyo Mana nshima ngiyi ndayerekana n'Imana niratana. Niba numvise avuga ngo amen. Niyo haleluya. Iyindi twavuze ngo ni yadai birasobanura ngo nugushima, ni thanksgiving. Twize ibintu bitatu. None tugiye kugera gushobora kuvuga kandi muri uyu mugoroba wa none impamvu zitatu zituma dushima Imana. Impamvu zitatu nyamukuru zituma dushima Imana. Reka duhite tuja mu isomo ryacu y'uyu munsi, kuko twaje hano gushima. Impamvu zitatu cyangwa eshatu nyamukuru zituma dushima Imana. Ndaja gusaba basomyi batatu bamfasha. Umwe arasoma ku gihe ciwe, uwundi araja gusoma ku gihe ciwe. Reka nsabe umusomyi wa mbere amfashe dusome Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo w'10 n'uwa 11. Reka ariho duhera. Impamvu ya mbere no tuyisanga. Umusomyi mwiza ahaguruke, igice cya 4 umurongo w'10 n'uwa 11. Bibiliya ivuga ngo b'abakuru 24 bikuta imbere yicaye kuri ya ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe, bavuga bati, Mwami wacu Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wewe waremye byose, igituma biriho kandi icatumye biremwa nuko wabishatse. Amen. Amen. Dore impamvu ya mbere ituma dushima Imana. Dushima Imana itaragira icyo dukorera. Hari abantu benshi cyane uza wumva mu masengesho yabo no mu buhamya bwabo akavuga ngo nabwiye Imana ngo nunkorere iki kintu nzamenya kuriho. Ntaho bihuriye n'ukuri. Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 haravuga ngo pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Muri uwo murongo hakavuga kandi ngo wegera Imana ngo agomba kubanza kumenya yuko iriho. Amen. Aho niho ruzingiye, niho hari ibanga. Uwegera Imana agomba kubanza kumenya yuko Imana
ikintu cya mbere duhereza Imana gituma duha Imana amashimwe suko hari icyo Imana yakoze, yaba itaragikora yaba itazanagikora. Twebwe icyo tugomba gukora no guheza Imana amashimwe kubera ko iriyo. Sinzi icyo ako kantu nimba kumvikana. Iyo iriyo kubera iriyo suko hari icyo yankoreye, nuko kubanza kumenya ko Imana iriho. Hano baratusomeye ngo by'abakuru 24, abakuru 24 bari mu ijuru imbere y'Imana, ngo bambaye amakamba, ngo baze bahora imbere yayo bafata amakamba yabo bakayakubita hasi, ngo bakavuga ngo urakwiriye. Haleluya. Ndirimbo y'Iswahili twaza turirimba ikavuga ngo wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana kupokea utukufu. Muri Badiane mwaririmbye hariya mukanya, hari indirimbo waririmbye uravuga ngo waramamaye. Ntabwo iyo ndirimbo mwayirimbye waramamaye, na wastahili wewe Bwana. Mukanya kandi wari waririmbye ngo Mungu wetu wa ajabu. Izo ngizo kumenya Imana nizo impamvu ya mbere, nukubanza kumenya Imana iriyo. Ngo bano bakuru 24 baze bakubita amakamba yabo hasi, kandi abo bakuru 24 babwira bari bo na bakuru 24 bafashe intumwa 12 zo mu isezerano rishya zo ziduserukiye twebwe, bagasura bagafata bene Yakobo 12 baserukira umuryango wa Isiraheli, bose bakaba 20 bakaduserukira. Nukuvuga ngo bajya ni twebwe bahagarariye. Abo ngabo bahereza Imana icubahiro, baraduserukiye, bahora imbere y'Imana bakubita amakamba yabo imbere y'Imana bavuga ngo urakwiriye, urakwiriye. Kubera iki? Kubera ko ari we waremye ibintu byose, ni wewe wabiremye kandi biriho ku bwawe kuko ubishaka. Arabagumisa kugira ngo amen. Iyo niyo mpamvu ya mbere igomba gutuma dushima Imana, nuko Imana iriho, kandi nuko Imana yaremye byose, nuko ibiriho byose ariyo yabiremye, kandi ibiriho ku bwayo, kandi biriho kuko ubishaka. Mwese mwagendeye mu ndege, ntawageze hano n'amaguru, nta n'uwahageze mu modoka. Reka tugaruke turebe. Bwana sifiwe. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo uhoraho ngo namantangazwa rwose ngo nibyaremwe mu biganza byawe. Inyenyeri no guhinda kw'inkuba ngo bizavyerekana ububasha bwawe. Reba wagendeye mu ndege, warebye ikirere wanyuzemo, warebye inyanja waciye hejuru, amasaha isi hagati tugenda amasaha ngahe 8 ivuye Buraya winjira hano. Reba imisozi uzuca hejuru n'amashamba n'ibibira biriya byose. Reba abigisha amateka y'izuba n'ukwezi, reba abigisha ndakubwira iki, ibi byose bitwereka ko Imana ihari. Haleluya. Tutagasomye Bibiliya, amateka yonyine tureba iby'Imana yaremye bigomba kutubwira ngo ahangaha hari Imana yakoze bino bintu. Reba ntabwo turaryama nijoro ngo twibaze ngo ese buraca. Reka da, Imana yami bipanga ukuntu ubwira, ubundi mumaze kwirasa umwijima ntumaze kugenda wirukana umuco, mukandi kanya kandi umuco uraza wirukana umwijima. Iryo ni itegeko, niko Imana yabipanze. Imana yapanze igihe cy'imvura n'igihe cy'amazuba, ipanga igihe cy'unono sinohanja ne ubundi tuyivuyemo se. Biriya byose ibi byose turahotorero. None se turarinze ngo Imana ibanze dukorere ibintu tubone kuyegera, tubone kuyishima. Ikintu cya mbere rero kigomba gutuma dushima Imana. Bwana sifiwe. Amen. Kiye bugufi imbere yanyu. Amen. Suko abana barangije amashuri, ako na kantu gato cyane. Suko nakize indwara, ako na kantu gato cyane. Suko madamu yabyaye, reka da. Suko nagize inka 150, sinuko naguze inzu, suko mfite imodokari nziza, suko mfite amafaranga kuri banki, suko mwene wacu yaje avuye muri Afrika yageze hano, ubone kumenya kuko Imana iriho kandi ikomeye. Reka nibyo bitarabe Imana irahari. Amen. Kandi Imana irakomeye, ngomba gufata umwanya wo gushima Imana. Hari abamvise ngo amina. Amen. Kubera iriyo
reka ntange urugero turaho torero ubu ho kwinjira umutegetsi mu singiye kuvuga amazina y'abantu ariko nawe bantu gutekereza hakinjira umuntu w'umutegetsi mu ese borinda mwakubwira ngo habu duhaguruka ataranashaka tumuha icubahiro kuko ari nde agikwiriye imana yacu banasifiwe sana yobu yaravuze ariko ni igitangaza muze ngo reka dukure mu kwizera twigane ziriya ntwari zo kwizera yobu yaravuze ngo nubwo imana ubwayo rero n'iki uretse no kumkiza abantu musabwa ngo amen ngo nubwo yo n'iki nzapfa kigeze gukiza gakondo ukundi banasifiwe sana ariko nubwo itonkiza muri bukameshake Shedrake na Abedinego ntibabwiye mwami Nebukadineza amaze kubabwira ngo se niyihe mana yobakiza mu biganza byanjye kabavanayo baravuga ngo imana ya Isiraheli iradukiza ngo ariko nubwo itodukiza tuzoreka kwira imbara bazumvisagire gutya haleluya iyo nizere iyo myumvire abakristo tugomba kuyigira tukaze dufata igihe cyo gushima imana tukayishimira kubera iriyo iyo bitankoreye birya nayisabye ni ubushake bwayo turaho torero icyo nje ngomba kumenya yuko iriho kandi ko ifite imbaraga kuko ikwiriye ngo badusomeye hano baravuga ngo irakwiriye ukwira ni ukwihaza irihagije ntikeneye amaboko yawe ntikeneye inama zawe ntikeneye ubufasha bwawe n'ubwanje imana irihagije hari n'abandi baze bifatamo icundo minagano erega burya gukorera imana no kwiteganyiriza abantu bakamba bigira inyoni nyinshi akavuga ngo nintabikora se nutabikora ninde uhomba ahubwo ko wari ukwiriye kwihakirizwa ukabikora kugira ngo numara kubikora ikugororere abazo musavuga ngo amina ariko ukamusanga abantu ko baritiye niyi undi ko aritiye niyi ninde uhomba imana ntizihomba imana ihora yunguka Bibiliya ntitubwira se ngo imbabazi zayo n'imbaraga zayo n'umurava wayo ngo bihora zunguka uko bukeye icyambere twari tugiye kuganira muri uyu mugoroba wa none ituma duhereza imana amashimwe n'ubwiyiriyo n'icubahiro cyayo n'ugukomera kwayo n'ubwiza bwayo n'uguhoraho kwiteka imana burya ntisaza imana ntihunikira imana ntisinzira imana ntiyibagirwa imana ntimeze nkatwe iri kwa kundi ese iyo ndirimbo ntiyaje kandi ngo Yesu ni yeye yule kwa kundi yarameze icyo gihakire n'isi n'uwe ni kwameze haleluya amen reka turebe impamvu ya kabiri iyo ni impamvu ya mbere duciye wakarongo ituma dushima imana n'ukubera icyo cyonyine ukagifatira umwanya niyo isikariye ya mbere umuntu agomba guhagararaho kugira ngo buri rugere ku yandi maesikariye ni ukubanza kumenya imana ko ari imana kandi ukayishima kuko ari imana yankoreye ibyiza itaranabikora imana ni imana izi mpamvu ibikora n'impamvu zitabikoze ariko si ngomba no kunayibwira ngo nubikora ngo nico gihemenya kuko uri imana oya nukwibesha imana ni imana n'igihe itabikoze turaba torero turebe impamvu ya kabiri soma muri Zaburi y'ijana na 5 ku murongo wa mbere Zaburi y'ijana na 5 nimushime Uwiteka mwambaze izina rye ryera mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga mumuririmbire ishimwe muvuge imirimo itangaza yakoze yose amen ndasaba ko twumvikana hano hantu nimushime Uwiteka mwambaze izina rye ryera mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga mumuririmbire ishimwe muvuge imirimo itangaza yakoze yose amen
turaho torero. Ijya mbere twari tuvuze ko uko dushimira Imana kubera iriyo. Pointre irakomeye, irahambaye, iteye ubwoba, ifite icubahiro. Ico cubahiro naco yamirahira muri Yesaya igice cya 48 iravuga ngo icubahiro cyane sezagihumbi. Wakora ku bindi kugeza n'igihe itanga umwana wayo bamukora uko bashaka, ariko ngo bije kugira ku cubahiro yavuga ngo ico ndacibikiye. Muzi Lucifer ico yasize yashatse gukora ku cubahiro. Muri Yesaya yavuga ngo yaravuze ngo nazamura intebe yanje ngo nijane hejuru y'isumba byose naje abamarayika bandamye. Imana iramubwira ngo batekereje nabi, ngiye kukumanura mujane hasi, uzakureba wese azakuzunguriza umutwe. Muzi ico Herode yasize ni cubahiro. Ngo baravuze bati noneho uriya si umuntu uvuze n'Imana ivuze. Imana izumva kejo ngo imuteze urumwe. Siko rwahitanye Herode. Nimba ushaka gukora ku kintu kidakorwaho n'icubahiro c'Imana. Nuba abantu benshi bari mu kurimbuka icubahiro c'Imana, mwibuke abanditsi ba Bibiliya baje kwandika Bibiliya. Iyi Bibiliya mubona hano abantu benshi bari mu kwirengagiza no kuyisoma. Ndabona mwene wacu afite Bibiliya nini hano, reka ariyo nterura. Bravo torero. Iyi Bibiliya ingana gutya, ahantu hose handitse izina ry'Imana. Imana abanditsi bayanditse bazaga bandika andi magambo yose bakandika bagera ku izina Imana, ikaramu bakazirambika. Umwanditsi akaja muri dushe akoga, agasubiramo akoga, agasubiramo akoga, akageza inshuro 7, agasubira akagaruka akandika, yahura n'izina Imana akarambika ikaramu, agasubira muri dushe. Kuko izina Imana n'izina ryera. Turahatorero bari bararushe bano bantu banditse izina ry'Imana boze 7 uko ahuye n'izina Imana akagenda akaja koka 7. Ariko umugwe abantu basigaye ngo mu izina ry'Imana. Kandi Bibiliya mu mategeko tubwirwa baravuga ngo ntimukarahira izina ry'Imana mu busa no mu binyoma. Kandi abantu benshi bamenyereye izina ry'Imana, nico gituma n'igihe barivuga n'izina rya Yesu barivuga imbere y'abadayimoni babigize akamenyera. Abadayimoni ntibashobora no kunahuma. Ugasanga abantu bihanukira izina ry'Imana, uko urivuga mu isoko no mu binyoma urivuga na hehe n'izina ry'Imana n'izina ry'Imana. Izina ry'Imana rirera tugomba kuritika. Icubahiro cyayo. Imana irahambaye, Imana irakomeye. Harabaga umusabwe ngo amina. Twari turevye impamvu ya kabiri niyo twari tugiye. Impamvu ya kabiri ituma dushima Imana. Hano bavuze ngo mushima Imana kandi muririmbira izina ryayo ryera, ngo mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Turaho torero. Iyo ni impamvu ya kabiri ituma dushima Imana. Turashima Imana ku mirimo Imana yakoze mu mahanga. Imirimo yakoze mu mahanga ni iyi. Bwana sifiwe sana. Imirimo yakoze mu mahanga ni rya jambo Imana yabwiye Ibrahimu iramubwira ngo amahanga yose azahabwa umugisha muri wo. Imana yakoreye amahanga yose. Niko n'umuririmbyi w'Igiswahili yaririmbye aravuga ngo inua Yesu alisema nikiinuliwa nitaleta watu wote kwangu, nikiinuka nitaleta watu wote kwangu. Amahanga yose Yesu yarayareheje. Bwana sifiwe sana. Amen. Imirimo ikomeye Imana yakoze mu mahanga ni imirimo y'agakiza. Turaho torero. Nongeye kuyisubiramo. Imirimo Imana ikomeye yakoreye amahanga ni umusaraba. Amen. Amen. Ni igitambo cya Yesu yatanze. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese akarimbuka. Uwo ni umurimo ukomeye Imana yadukoreye wowe nanje. Umva uko umuririmbyi we yararirimbye aravuga ngo naho wari rukicuza ukanababara, ngo ntuzarihe ibicumuro byawe, ngo dore imponga nikwiriye ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu. Ariya maraso ya Yesu yaviriye amahanga yose. Umusaraba wa Yesu niho hariya. Iyo ni impamvu itugomba gutuma dushima Imana. Nimba hari wamwumvise avuge ngo amen. Ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya mbere ni ukubanza kumenya ko Imana ihari kandi Imana yihagije. Imana ari nzima, ni souverain,
n'Imana yihagije. Impamvu ya kabiri tukayishimira umurimo ukomeye yakoreye amahanga yose. Bwana sifiwe. Amen. Iyo ni impamvu tugomba kuza dufata tugashimira Imana. Ukiherera mu cyumba cyawe, ukiherera ahantu mu modokari yawe, ukiherera mu gashamba, ahantu hari hose ushaka, ugashima Imana kubw'igikorwa Imana yakoreye amahanga. Itarobanura. Petero yageze mu Korneli aravuga ngo none ndatangaye, ngo menye yuko umwami Imana itarobanura ku butoni, ngo uyizera wese mu mahanga yose, ngo akizera izina ryiwe, ngo Imana iramukiza. Akona agakiza, tugomba gushima Imana ku mpano y'umuntu Imana yaduhaye. Amen. Impano y'agakiza. Kandi agakiza bene data jewe kaza kantangaza. Agakiza kaza kagombera umutunzi n'umukene. Agakiza kagombera uwize n'utarize. Agakiza upfa kuba gusa warumvise. Ngo kwizera kuza kuzanwa kumva amagambo yande. Umuririmbyi w'Igiswahili yaririmba aravuga rero ni mu ndirimbo zo gushimisha. Yararirinze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha. Bamaze kubimenya ndihana, ndizera, bamaze arangiza, ngo izo ndirimba ngo nibyo mvuga, bisigaye ari ugushima umukiza. Abazungusabe ngo amen. Nukubaza kubimenya ko ndi umunyabyaha, kandi kamenya ko nari uwo kurimbuka. Ariko kaza kumva amakuru meza, kumva ko hari wanikorereye ibyaha, kumva ko hari wambambiwe, watanze ikiguzi ku bwanje, naje kamwizera, kamukira bugufi maze akankiza. Ngo bisigaye no gushima. Tupo tubaza kusema amen. Mu gushima Imana ku mirimo ikomeye Imana yakoreye amahanga yose. Aya mahanga uwo murimo wose, uriya murimo wose ni ku kiremwa muntu wese. Umuntu wese ari wari uriho kiriya gihe Yesu yapfuye, ari n'utarabaho Yesu yamaze kumwishurira umwenda w'ibyaha. Yesu yabaye igitambo kimwe gusa gihagije. Aba n'umutambyi uhagije. Yesu yabaye imbera zombi. Haleluya. Niwe wenyine wabaye umutambyi aba n'igitambo. Bari abatambyi bandi bose bazaga bakenera ibitambo. Ariko Yesu niwe yabaye umutambyi kandi aba n'igitambo. Yohana ntiyamuvuze se bene da. Yaravuze ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu n'umwana w'intama uhanagura ibyaha byacu. Kandi Yesu n'umutambyi. Umuririmbyi yaravuze ngo mwishura imbere y'Imana mfite y'umuntu mvugira. Ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Tugomba gushima Yesu ku gikorwa Imana yakoreye amahanga yose. Tugashima Imana agakiza yaduhaye kandi kagahera n'abandi ku buntu. Reka tuje ku mpamvu ya gatatu tugomba gutuma dushima Imana. Soma Yesaya 69 umurongo wa 3 wa 30. Ubwo turaganisha ku musozo. Sorry, Zaburi niyo turimo, Zaburi niyo turimo. Ya 69 umurongo wa 30. Bibiliya iravuga ngo ariko jeweho ndi umunyamubabaro ndaribwa. Iyo ni 31. Narimo nivuga ngo nzashimisha izina ry'Imana. 31 iravuga ngo nzashimisha izina ry'Imana indirimbo. Nzayishimisha ishimwe ry'ibyo yakoze. Amen. Yakoreye. Amen. Ibyo yakoreye. Amen. Haleluya. Urumva ahangaha ni impamvu ya gatatu tugomba gushima Imana. Twari tuvuze impamvu ya mbere ni ugushima Imana kubera iriyo. Impamvu ya kabiri ni ugushima ibyo yakoreye amahanga. Impamvu ya gatatu ni ugushima Imana ibyo yakoreye. Abazo musabwa ngo amena. Ngo nzayishimisha indirimbo kandi nishimire kubera ishimwe kubera ibyo yakoreye. Ngiye kugaruka ku magambo ya Muzeye yavuze.
tugomba gushima Imana kubyo yadukoreye. Aho naha gatatu. Ariko kenshi cyane musanga tuba busy gushima Imana ibyo yadukoreye, tukirengagiza iby'ibyo, tukirengagiza n'ibyo yakoreye amahanga, tugafata imyanya yo gushima byacu. Ni nacyo gihe tutagira ibyifuzo byo gusengera ibindi, ntidufate ibyifuzo byo gushima Imana ngo twihererane n'Imana, dusabane n'Imana. Abantu benshi cyane, mumbabarire mvuga aya magambo, abantu benshi cyane bajya gusenga Imana iyo bahuye n'ibibazo. Ariko umukristo ukuze ntazaje imbere y'Imana kubera ko yahuye n'ibibazo. Umukristo ukuze ahora imbere y'Imana kubera gusabana n'Imana. Ngo amen. Ukamenya Imana ko ari umubyeyi wawe, ugashaka gusabana nayo, ukaba imbere y'Imana mu masengesho. Mureke mbabwire twebwe ababaye kuri iriya misozi imbere, benshi bano muri abahamya mwagiye mu butayu gusenga. Burya mwazaga muja mu butayu gusenga, mwazaga muja gusengera amazu, hari viza mwazaga muja gusaba. Niki kindi novuga? Kawunga twarayisengeraga, amahuzu twarayasengeraga, kibwari ubusabane n'Imana. Ihitaje bizana imbaraga. Turaho torero tugasabana n'Imana, ukavuga ngo nkeneye imbaraga, nkeneye ubuntu bw'Imana, nkeneye gukubona Imana, nkeneye gusabana n'Imana. Si yari amahitaje, ariko ubu zaracura. Ubu ni viza, ubu ni imodoka, ubu ni inzu, ubu ni amashure, simbizi ibyo mvuga n'ibindi n'ibindi. Ariko ikintu cya mbere kuri principle mu buzima bwanje ni ugutunga Imana, ni ukubona Imana, ni ukugendana n'Imana, ni ugusabana n'Imana. Iryo ni hitaje rigomba kuba mu rugo mu wawe no mu wanje, mu buzima bwanje, karigendana karitunga. Nimba habazo musabwa kwa amen. Icya kabiri, iyo wamaze kubona Imana, Imana igacumbika mu wawe, ugasabana n'Imana, Imana ntizikwereka ibyifuzo byawe, Imana izikwereka ibyifuzo by'abandi, ukagira imitwaro y'abandi. Nico cya kabiri twavuze, ibyo Imana yakoreye amahanga, ukitwarira amahanga. Nimba hababyumvise kwa amen. Ugasengera abandi, bavuga umurwayi hari ukamusengera, bavuga uboshe hari ukamusengera, wabona ikibazo cy'umwana w'undi wa rubanda witwaye nawe ukamufatira umwanya, bavuga ikibazo cy'umugenzi, ibibazo by'abandi. Iyo wabonye Imana tuza wibona. Mureke mvuga amagambo ya Zakayo huke. Arabazumvise kwa amen. Zakayo amaze kubona Yesu, Bwana sifiwe. Amen. Icyaje mu bitekerezo bya hani haza abakene. Bwana sifiwe. Yamabwira Yesu ngo ibyo ntunze ngiye kubisangira n'abakene, tuzabiganira ko Yesu. Ikindi aramubwira ngo n'abarya nambuye, ngiye gutunganya ubuzima bwanje nabona hemukiye, ngiye kubagarurira incuruzi. Ni ukuvuga ngo iyo wabonye Yesu ntuza wibona, uzubona abandi bantu, ukabona ubukene bw'abandi, ukabona ibibazo by'abandi, ukabona ibyago n'amakuba y'abandi, ugafata umwanya wo kubasengera. Icya gatatu twari tuvuze, ukabona kuza kwireba nyuma. Umukristo ukuze ntaza yibona, usa naho ufite byose kandi ntazo ufite. Turaho torero, ugafata umwanya wo gushimira Imana ibyo yagukoreye. Nari ngiye kugaruka ku magambo y'uriya mubyeyi yavuze. Bene data, ndashima Imana ko nawe wakize, kandi ndashima Imana ko naje nakize. Naje muri iki gihugu mu buryo bugoranye, reka mbikubwire, turashima Imana ibyo yadukoreye. Haleluya. Jewe iki gihugu natangiye kukiza mu 2013. Nico gihe nageze muri kino gihugu. Nageze ni Burayi, ico gihe 2013 nibwo nabonye visa za mbere zinsohora mu Rwanda. Ndaza ariko kwimuka ntibyari bindimo, nta na gahunda. Nazaga benshi bakambwira bati cyaragira gute, ariko Imana ikubita karwara, Imana irakemera kukanza, kuko Satani ntiyoshobora kunteza uburwayi. Imana itayemereye. Iyi ndwara sinoyishira kuri Satani, kuko na Yobu ibyago byamubayeho. Murabizi waporogotse ibyago bya Yobu ninde? Si Imana se. Imana yamye muratira avuga ngo watimwamuririmbye hariya se, ngo yari umukiranutsi wirindaga iki? Ibibi byose. Bwana sifiwe sana. Imana yamibira Satani ngo se wamubonye, babonye umukiranutsi wanje Yobu,
Satani aramubwira atari ko sadakiranuka asubira bintu wamukikije, wamuhaye abana, wamuhaye ibintu, none niki? Imana iramubwira ati ibintu zo ndabiguhaye n'abana ndabaguhaye, atari ko ikintu kwimye n'ubugingo bwe. Bwana sifiwe sana. Ya narimbagiye amakuru yo gushima Imana kuko Imana yadukoreye biza ku rwego rwa gatatu. Urwego rwa gatatu tugomba kubanza ivyo Imana idukorera twebwe no n'ivyo tuyisaba biza ku rwego rwa gatatu. Nza kurwara rero 2017 ndarwara, nageze hano ndi umurwayi ntabizi. 2018 ndongera ndahaza subirayo ndwaye, ariko simbimenye icyo narwaye. Subiye mu Rwanda 2018 abaganga bansuzumye barambwira ngo urwaye kanseri. Iyo bakubwiye ngo urwaye kanseri uza wamukika intege, ariko nyine uwo munsi muganga ambwira yarambwiye ngo se ngo ngushakira bagukansoringa. Ambwira ntoya ntukansoringe rwose ndakomeye, kuko nari nzi ngo nimpfa ndazoka mu ijuru, kandi nimbaho niba ari ubushake bw'Imana azaguma mbere. Nza hano ndwaye, Imana iramfasha bigenda bihinduka n'uyu munsi Imana yarangije. Nizo Imana idukorera. Haleluya. Ivyo rero navyo ni bimwe mu zo dushima. Igihe Imana idukiza indwara, igihe Imana iduhaye abana, igihe Imana abana bacu biga bakarangiza amashure, igihe twaguze imodokari dushaka, igihe twubatse inzu dukeneye kubaka, igihe twabonye ivyifuzo byacu twizo twari dukeneye. Ivyo bavandimwe ndagira ngo mbivuge mpagaze ku maguru abiri, bigomba kuza ku rwego rwa kangahe? Subiye mu magambo nka mwarimu, ikintu cya mbere cy'ibanze ni ukubanza kumenya Imana ku giti cyo. Icubahiro cy'Imana, presence y'Imana yonyine ubwayo akaba ariyo tubaza kumara. Amashimwe yacu tukayajana ku Mana kubera kwiyo. Irya kabiri ni ivyo Imana yakoreye amahanga. Icya gatatu ni ivyo dukorera. Nimba ivyo wavyumvise Imana iguhereza umugisha. Amen.